Бүгін Республика Илдархана анбастан бағылық доғынағығар талылан баран ил түменге туғайыны титин оңырды. Игор Борисов өз сүрін қайысқаға тоқтауыты бұтуынан Сейли Александра Ақылопқова Игор Борисов быйылгы туһайытыгар тас дойдулары Россияға сығыныры оны дойду бүкіннәғы экономиката билеген әбетер қойыт бігік республикавтыгар сабыдылын сөмін бәлетәді. Рассматриваемый трехлетний бюджет на 2014-2017 годы учитывает задачи, которые мы определили на ближайший период. Основные его параметры будут выдержаны. Социальные обязательства в любом случае будут исполнены. Если возникнет необходимость туго затянуть пояса, мы пересмотрим отдельные позиции, связанные с поддержкой некоторых отраслей. Но правительство, Галина Кентьевна, обязано сделать все от него зависящее, чтобы этого не произошло. Биленни рынок микролохтақ бұла сүләне қамнағы үрдіттен кетен көріқтәқ федеральный кейникатары үксау лөліқтәқ денетті. Местный уровеньге нехеленен түрлі жонлар бұғырық тұрсылар дақпыта, механа дақпына олық тағамын лапарды тәқ біттіғандығын. Оннаттан әйелге бұл сылбыт бейені предпринимательство сылынан хебәстәмбіт, бейге производствоны предпринимательство әлбәқ өңінің ұрықтақ бұды. Чоғына бұл именно предпринимательство, оны производство өттен бейіп тағардақ бұтына. Бюджет это пополняемость диплом. Итенде бе экономиката сайдытыгар искыга харстахынга жон ологон чөл халларыга үгүс үлөгүтылыктагын тохоглата. Кеники төт сылга нехлене лога 6-6-тан 6-9 саска дереу хабыт. Бюджет айгатын үлэхеттерин хамнаха 2-10 сылга хеттон бырыгыңа тие үрдүга. 2 сүрбекки сылга дери республикага 1 миллион квадратный метр енне холорор же тутулуга. Тыжанугар, хажанугар тухалам вопрос бу централизованное отопление колбанагanga үлени халгы путтен. Маны тагынан бу элбек улар жена хаче пилотный проекттен. Бу ванна улус элбек жена туханан турар сударстваттан көңөнөн бу ме улус надыла кайска. Экономика юктак болутугар жогы соны орта бизнес күз болонсап. Кеники 5 сылга урбания таксана балтыра дөкүлелбәбит. Игор Борисов кекке сылларга үлелер кыктак нәхленне төрдөн бырыгынын байгага сыгырар тухунан эйдинерде. Тыгыргыллак болуларга бир самай сөрөн кайысканан бу кинилер карахогос бейлер жылы теринен жарыктанылары үле теринен жарыктанылары болуга ол өттүгөр билген правительство даганы ил төмен даганы болгомто урала эрейлер. Оңорон тахарачыларга чуалан тесиргер эме сүрүн болгомто урулунна. Ол курдук илдаркан продукцияны харайыга переработкага болгомтуну урукка. Онна эрген капиталын терьекка ден этикиллерде. Тыгыргаспытын эгете беги бу производственный терен игитибит. Олус кийеңин өйдүктакбыт онна Аңадас сыгына ыры политикатынан болбаққа, беге бейбіт анығы технологиялары келдірен, анығы олаққа жағаққа сөпті бәнірен, бегін бағылық бұд әппет жоңға посланиятын олаққа келдерінге бейгелі яқан денің рабын. Беледен әттіққа бұ Игор Борисов оныз тухайыта болар. Илдархан бұйбарын кәнне бастақы. Бүгінгі тухайы барылан 5 минуты ұстата болла. Александра Хлопкова, Иван Семенов, Саха телевидениеті, Джакускай.